Airetu aingĩ mara opt gukorwo na Wababas. Ona ngikode twendi na hikio no mundu wibote ri hau oko ni murenda na kwi undu mungikuria ri ni hesawa tondu we ni ucio muthuri no akuhe mwana itiguo no we mwanake ri cucu wanaite ri ona amutitie munaini nini hapo nini ndi kana andu maroraga mbeca kana guthiaga atia ni mathina andu monire ruo thino ya Ngai. Guys, goko ni gwa Triple M favored no korone ritaria kuria bere gukoro kinyitanira na ithwe etekira go subscribe ku like and ku share thegio muno ni tondu wa support yanyu Ngai wa moyo aromurathima na umuthe ndayo kana episode yege moto why are these people single ntoda kumenya gitumi ni ki twejenjere hanini na tore ndamwereire umuthe ndina kairetu kare haha Jerry wa mari eke nguire we tikira wira ori orutaga na ke Ngai ni agwikiraga ki favor ukonekana ndugatheke tondu rwandi no mecire kai mari hana atia Asha but it's a very good job ke okala ni urenda household ke itagwo household things ciothe thufuria thani tank no andu tutaendagia kila mattress na mattress everything tunauza ekorego kayombo chole Kayole. Yes. Wathi na hari ugo Kayole Junction uhaibio guo. Haria kwa Jerry wa mari ni ukwiriro ni agukuhe everything kiria giothe ungikorwo gifatara thini wa mucii waku. Yeah. Na koguo turi haha ugo ha episode ya wendo. Why are these people single? Na umuthe ndenda tukorwo tukirongoreria atiriri. Airetu aingĩ mara opt gukorwo na Wababas. Naona vijana ya nini matigetwo oguo by the way matigetwo oguo nao ni mathire gwito cucu gutire mundu utigetwo oguo kila andu mebangire kivyao mebangire but the percentage urakora terere uronekana we ni urenderea mwena wa anake muno tikomethe ni tondu wa riri no ngirora percentage nene boy child ukoraga unokorwo ni magukorwo na wa mamas they are very few ni anini muno tondu gociria ni ndio kana nima no munjire hau ha comment section kana niguo guthiaga for me nyonaga atiriri gukorwo na mamas ikoragwo somehow sije andu society onaga somehow weird no na radeti cucu wanyu mundu ai uguo ni atia na we radeti guka wanyu tiguka aingi matikoragwo guko na muno guo tajira duration ikoragwo itiganite gurie according to venye kwa kanisa tukienda kusema uko na harusi wirago huyu Jerry ako na miaka ngapi ukoga niko na 24 ama 23 25 hivyo na Kimani mwenye unamuoa uko miaka ngapi ukoga 20 ukiuga 20 pastor agigasha hau hasha hau onaga hena nganja ndufati kuikia mundu wethe wa miaka yaku kana urenda reke ngwire atiriri andu mugaga hakinya ni love age is just a number but kulingana na venye kumaithomi ni mandu na uire ona ungithi kwanyu ria kiugikuyu ukoraga riu ta kiugikuyu ri ingikorwo ndire sawa ndore sawa ati ni ndina miaka 28 ndirahikio ni kamwana ga 20 riu gakunjira ki tondu ndi sharp kumukira ginya gwiciria tondu airetu ni mama chuaga lakini ni ndakorwo ndi 20 na kwina muthuri uranyenda that turi ona ngehiki Wababas riu ereke hau ri no igue hena uonikio awkward ona ngikoo ndi 20 na hikio ni mundu wibote ri 2040 ni miaka 20 pia hau oko ni murenda na kwi undu mungikuria ni hesawa tondu we ni ucio muthuri no akuhe mwana itiguo no we mwanake ri cucu wanaite ri ona amutitie munaini nini hapo nini hiyo ni nini
hatire kindu ngucire ni kiria ndi kana andu maroraga mbeca kana guthiaga atia ni mathina andu monire ruo thino ya Ngai kana marada mother's love kana ndu reke ngwire to boy child ni twatigirwo muno in our society riu urakora atiriri in society tuko unapata kama mimi msichana jamaa wa mjei aya tungumanirie kuruta wira niona magana make matano na nie ngona atiriri uyu magana mau matano andu acio ni maheanaga mbia reke ngwire ni nyu mutamenyaga ni andu mjei maheanaga mbia aya ukoraga mundu yes ni arakuhe mbia no tuiritu twa thiku ici twendire mbia muno riu urakora mundu wa mjei ndari na mbia icio nyingi ugakora Wababas arakwira atiriri wewe tie mundu wa mjei nataka kwenda kutengeneza nywele na ni 500 na icio ni gibarua kia muthenya umwe riu angikuhe icio yenda naria mwana wena ni akuwe ni ngaragu ni wona na riu wewe era muthuri kana riu gwacio renda Wababas ni Wababas ona gacwiri gaku ni kabuka gakwira my dear nimekutumia 70,000 ona wewe ina mundu we mwega ugithie kuyo nywele tu ngiri 70 si uta invest with ni pesa za nywele no diga waterere by the way nona these ladies aria mena Wababas and stuff nduri wakora mwiritu asevete besha akauga atiriri ici nicio ndasevire uramenya niki ukoraga marahuthira ciothe wa juu hiyo pesa haujaswetia unaona pesa umeswetia kama mimi niuze karai na ni 150 urecirie ni no ndite 150 ona guthii kugura sapa ni njiguaga ugumu juu nimeswetia hiyo pesa ungikora nguanite na makonio nginya no ujite mundu wataku lakini hiyo pesa ita ezini kitu urigwa ruo ugo the same way mwiritu uyu ndaiguireire mbia icio ruo ona angiciana ngona ciuruje gutire pain araigwa tondu nginya ndari acicwetera ndoi uria unaona uguo unapata hivyo ugakora kiria na riu njuri atiriri kwina risk andu ingi mangithie kwi Wababas muno ni thina uri kwanza society tuonaga like no ukorwo na thina hena thina riu tondu ana kitu morire drugs wameanza yani kujiingiza vitu zingine hazieleweki kitu kingine au vijana wanakufa hivyo hata hajaikuwa na mtoto ako tu hivi juu urenda kujira shushu anaite ona angikorwo ni kabenteni ri anaweza mpe huyo ni shushu amemaliza hadi kule amegojea kukufa tu wa so kiria maundu ni magikire na ngakiona atiriri maundu ni magarurukite muno thiko ici ni uchumi ndikwenda ni maundu mage samsa zinakuforce ufanye vitu zingine ziforce kiria indo ingi na riu twi haha uguo handu maradate riu tuge ti Wababas na ti Wamamas kadui kana no ukorwo tu ni dating tu ya kawaida ingimenya ati arikiru wendo wakwa ukirie kuharagana wendo wakwa ukirie guthira isi red flag the relationship ine no direigwa I'm not comfortable at all kumenya ni umenyaga very easy kwa marriage kwa relationship zote unajuaga easy let's say tuanzie kwa marriage unajuaga umenyaga kihiko gyaku ni kirathi guthira riri okorwo muramenyerete muthuri wa kuingiraga muci mukajia gukenanira ivyo ni riu ungikenda kumenya kihiko gyaku kia ICU ni guthie githiete ri ukoraga muthuri ucio aroka nunite okorwo arokaga mucitha igiri anjia gukatha 8 cio tuku umuhinguragire ndarakwaririe azin ile bond yenyu inaenda azin amuiko into board sana riu ukoraga kihiko kiu ni thirathira ya maradate now naya maradate ukoraga for example kwi mundu ungi okorwo akoragwo online wa mu text yo ashari purai no we uramuone online ukaburutikwo na weta kirimu ukongerere ngi hiyo wacha nikwambie pia hiyo unaweza ona red flag pia kuna venye red flag unaonaga namna nyingi pia venye mtu ana behave mkiwa na yeye anaweza kuna venye mkiwa pamoja in normal mlikuwa ana behave lakini saa hii amechange some behavior amechange hivyo amekuwa another person mwenye
haukuwa unatarajia. Alafu Joria terere ni de haha gode mutumia ici ni cio horo wa love and money, love and money. Na bia ciendwo fiu. Bia ciendwo ni ku balance de mutumia ni thiaga wira. Na ngaruta thia wira ni provider kiria nyumba yo na kimuthuri wakwa ndimutiga nyumba no fatie guthambia indo kuruga gweka uria reke ngwire ni mutumia agatiga muthuri gitanda-ini ucio muthuri ni athambia indo na hure na ekekira nginya athambia ciana njuria niki muthuri mugima yani mukomete mutumia aku ni aragutagara kwira ni athie wira iyo ni aibu by the way according even according to the society even biblical ayuko nomo acha reke ngwire mwana wiki ondagaga muthambia itiguo ureterea mutumia waku aume agutige nyumba ogikatia onoko ni wira wagite ndukire tene mbere yake uthio gethe wira ucio na ni ukuona riu akoma wira ni ukwirehe aiwezi jireta ngirehe nikio okoraga riu wona mucii ta ucio nginya itio ni ciaganagwo njuria niki mucii ucio ni wagaga itio nie le truge nie ndi muiku ndige muthuri wakwa nyumba thie kuria hure wira wakwa ndute wira njuke mucii nogete ngore maindo atinda akiria amaikie sinki-ini wira wake no kuwochi gutinda online kwaga kumwathia ngukorwo guikarira nyumba aranjikariria nyumba tondu kiatika marihagwo niki nyumba iraikario kari mwana reke ngwire wona muthuri ta ucio nagerie counseling azini ayuko nomo anagerie nginya mahoya wona muthuri ta ucio ungigakora muthuri atindaga nyumba na mutumia wake ni amwatha ati mutumia wake no yaruta kila mawira ucio mutumia ngani aritirio njuria niki ni kwaga gukoragwo na kawirano riria mutumia ni breadwinner gukorwo ndui in marriage lakini mungikorwo ni kukoshare wirano ucio nduthiraga tondu inyuothe mwi busy no idol mweri na niye muthuri kumanisha we mutumia urauma nja gwetha we niwe muthuri wa muci ucio muthuri nake niye mutumia wa muci ucio tondu atigitio ntaraikaria ciana ni werewa hau niguo ni ndagikorwo nginyita na riu njuria atiriri thikũ ici urakora most of the hau uguo ni twakorwo tukigwo no ekere gwetha mundu ngi nake akatuhe anja tofauti tondu ariri nakio kiunduire wita muthuri ndubati kuingira riko ati uruge unduire nake wita mutumia no korwo ni urathie wira umenyage back in your mind ufatie kumenya urio mutumia ndarega no lakini ri nake muthuri aubirwo akorwo ki provider nake mutumia ni yake provider we hau ni wahotha ndiguthi noge na kuria arafu njuke thambia indo ndakwira na we watinda mucii reke ngwire ni vizuri ona muthuri ona akiendaga on your respect ona ni agerire kwi respect eta muthuri anake respect take ta muthuri athiethe tuiganirire okorwo na 10 na ni ndona gibao ka ndona 5 tukaiganirire hau tugarika kaundu ta family tukahumbika njaga itu lakini okorwo ni ndirathie thaa ciothe ni kutuhumbika ai hana njuria atiriri kwi incidents ciukaga cika happen ndiye kana ni uri wona kana ni uri wacemani na andu tacio ugakora atiriri muthuri mukiambiriria kana mukiendana ona boyfriend yaku mukiendana riria mutari ona kindu wendo wari kuo sawa wendo gutire wendo ni akwendete all of a sudden agikoria agithie like mwagiambia kianjia kuona tuhiki maundu mari reke ngwire kindu kia mbere wona love when it's as in wakati boy anakukatia mademu anakukatia hakuna mtu anakuaga busy lakini riria mwamenyerana kila mtu ako busy nimekuwa shughuli kila mtu akoragwo busy lakini wakati alikuwa anakuwinda alikuwa idol sijui as in unaona ni kwa nini as in kunaendanga unaona kutire kindu kiuru relationship ka kihiko ta kumenyerana
wona mwamenyerana andu acio unaona mkizoeana hiyo kawirano ni gukoragwo na kawairano fulani so jigaga kani marriage mumeoana na unataka wa marriage juu inaambiago watu si wanasemaga marriage work so you need to work extremely hard for your marriage to work. So mnafaa kama nyinyi mlikuwa mnaishi hivi na mnaona mmekuwa bored on mna change your lifestyle kani semi na kuna vitu zingine hata ukiolewa you are young kuna vitu ujui za marriage mkisikia kuko na seminar mnaenda na your spouse mnaenda mnakuwa educated hamtawahi kuwa bored na utawahi boeka na your partner. Wow, that's great. Na jori atirere leo guge atirere wewe you are a family woman. Ore ogetuge atirere ti family man, ti family man. Nika udoge kiremo kigia mwana ru akiuga huyu imebidi ni mwe lakini hakwangi present. Wena we ni uretigira gutiga muthuri waku tondu ni urenda mwana wako akorwo na father figure. Leke nguire wona andu aingi na atumia aingi marari aruo niki ni undu wa ciana. Ukoraga mundu arauga ati mani tiga ni ciana ici mani uko ndingiri. Juu unaona ciana ni kuna kitu watoto wana bringing into a family. Nikio kwiragwo onaga riu gutigana na muthuri na siku hizi ndivyo kunaambiwa unaona ukiona mme break up na bwanako usiwahi ficha watoto wako ati mme break up juu wasikie na third party mwambie umuelezee siku hizi watoto ndivyo siku affected even psychologic azina mwambia kuko hivi daddy kulienda hivi na hivi kani ka baby boy unakaelezea lakini unakuta siku hizi yani ado uroga ni kuvumilia na vumilia doa uko urago ukivumilia unachapwa unasema navumilia doa ni kuvumilia ni wangapi umesikia wamekufa wakivumilia utaenda kuvumilia ukiwa na akina Abraham ukiendelea kuvumilia so ukiona if kitu you work never force usiforce as in lakini ka unaona ni something you can change mnaweza ongea na kani mtu mnaweza solve na yeye ama muinvolve your pastor ama someone to guide you ukiona inaweza waka lakini ukiona ni mkuestiana time hakuna haja uestiwe time sana time ni precious sana kwa domo wewe ni direda uteka entitled yani ni direda ati adomo wewe ndiye mwana wa kishana shakwa single mother and care and stuff ni derewa leke nguire thiko ici no kwiragwo ona tha ici mutumia angikua ka muthuri akue atigire mutumia ciana mutumia ucio etagwo widow ni uri waigwa muthuri etetwo widow gutikoragwo no wona atumia single we azini ureda nataka kukuweka hiyo nikuonyeshe hakuna venye unaweza finyiriwa ati juu mnaishi na bwana juu ya watoto juu hao watu single wa survive wana survive lakini hiyo kama marriage unaona I make work azini kuna madhara na kuna vitu hadi unatochwa watoto wako wanaona hiyo kitu inawa affect juu ni watoto pia wanasomanga vitu hata kani mdogo aje hata ukani wewe mnabishana na bwanako mtoto anasoma hiyo kitu na akiana ni hata ukoni agakorwo nilikuwa naona mama yangu akichapa akifanya hivi ageko alafu shana shadikosi by the way ni so much mature ni mautaka kwa understand and stuff nikio ndirakwira ati ithuire nikio rona ithuire twendete bio guo utindaga insist ni twendete Wababas unajua kwa nini tulileiziwa na nini mbaya wazazi wetu walitulezi vibaya niulize kwa nini na sorry to our parents tuna appreciate venye mlitulezi lakini tulileiziwa vibaya niulize kwa nini nikukosoa na kosoa ndivyo hadi wewe ukipata wako usiwahi mulezi hivyo unaona tulileziwa vibaya woega iteni bobu mami wanyu akakugutha tago kugetha kukuhura ona dhaishi ukipata mtoto wako nikio wonire si tunapenda pesa sana tondu tutionirio bia ni njega tuonirio azini twahurago muno tuwe ya bia oya 50 hau ukahurwo wona dhaishi ona wagia bia thaigi ona ko wina ngiri ka 100,000 na ni uraruta wira Ngai ni akurathimite tigagira mwana wako ona icio 100,000 mahinga cukuru atinde agicitara kumuruta hakiri ya money madness
azina sikuwa na hiyo kupetamani pesa ati diagitara ugatigera mwana girigana ati diagishitara ureciona ukiona mbaba ciarugamie ngari ngima ihurite mbeca buti no amake angigona mamu itu atuonire turi anini gutara nginya ci nyingi ici ni ndo no ngai turathime amen riu ithu wakorire tuonirio bia ni njuru riu ni kina shirigima imagine urahurwo nito ngai mami wanyu nginya ukarigo kanya ya guciarite uria kuguthira ndu wa woiga babo iro kanyo jiskoya imagine riu tha ici twagiriire ukonia mwana oguo oko ni munene ukamwira atiriri oko mari eri ukamutigira uyu wa mbere 3,000 nake uyu 1,000 ukamwira ati hizi ni za wiki venye mtapurani venye tutakula yakinya Saturday ukamwambia atiriri pesa zile zimebaki gapi unajua hiyo unaonyesha nini hao gutungata bia okoro wina wira to uguo ndina mari ndagia ciana ciako ni gucicwaraka mari kuwa expose how to invest ukamera bikiria ciendagio riu ithu wakoraga aciari itu ni ta kwi mundu urutaga wira na guti mwana wake no ikuri arutaga wira kumuhithirira unjire ora mwana ucio agimarari ario akukwagiza ayuko exposed so tunafaa to expose watoto wetu to the world na wajue how to invest nikio koraga athungu ni magiaga bia gutukira magia bia gutukira we maundu ni maingi mathani mo manini guys maundu ni maingi guku kaire tukehaha uguo kena maundu maingi muno a very good things enye ineza to educate how uguo ja umuthi reke tutigire how uguo ni tutigire how uni tugucoka ringi turiariria maundu mangi matiganite na this amazing girl Jerry wa mari tugire no mukore kurego Kayombo Tole waria Jerry wa mari yuko na indo cia household how uguo no koro kimu promote guys twire kigo gyaku kia mwisho tukirekereria ni ndirauga andu methembia waache kuwa na tamaa pia tamaa si mzuri pia watu wavumilie venye maisha iko na uone you open tashishi kuambia mtu open your third eye ujue what's next usikuange ati umeanguka utawahi amka na move on with your life kama umeachwa kubali umeachwa move on maisha ni fupi kukana stress depression inaua kabisa na we live happy life. Yes guys nawapenda sana thank you so much for watching gaiwa almorathime continue subscribing to my YouTube channel toshemania in my next video tuthie na mbere na kuhigania na maundu matiganite bye bye guys Turus.